mithiam te chuan mihring taksari zong za somruk vel hi tui ani anti a tui chau ringin chole thildang eilovin mihring hi ni somli vel kandam theya tui tel lowe ro chuan ni thum emovel ba kandam theilo thum kan taksa in a tho tur ang zong zong thok turin kan taksa peng sang sang hian tui hi amamo bulpui ber pakhat ania pon lam thila kan man mamo na chu da cha ila dam kho chhuanan shim mihring in tui kan mamo na hi asang hle ane kan chen na khovel le chung za somsari vel hi tuin a o na a za a pathum vel chau chu mihring ta na in tlak ni in mihring ta na in tlak kan ti mun thuma thena mun ni chu chim top le mar topa vurin khangpuin mihring in kan ban phak le man theya om chu tlem te mun thuma thena mun khat chau ane chuti taka mihring in tui kan mamo awang le tui thiang hlim du khop mu a har em awang chuan khovel ram tinin tui hi an buai puya India ram po in khwale tui ten kan tui mamo khop kan mu theinan le abik takin kan mamo tui thiang hlim in tur kan nei theinan ngai tua na tha le sum tam tak sengin ma ala chhome kane PHED tui min pek ma hian kan har sa thei kho mai zin to ka thwa tui kang ha te ngai thina chuan asum nei deuh hoin anga a chip ten an lei mai thina chuan anei ve lo tan chuan in toy chong ngai thina ni ma se tu na chuan hei PHED tui min pek chira chuan om huna hei nuam to kin ti khan tui kan mang thei to a enge nuam kan tia alomam kan ti khom mai sarkar mi chan puina a hian kan jang khai pha lutuka chung ko tin te a fai po kan fai pha sot ani sarkar lai pui chuan thingtlang mi ten yang nar taka tui thiang hlim in tur an mu theinan nasa taka mala in kumsang khat zakwa somsari le pani khan Accelerated Rural Water Supply Program ARWSP alo chan to a kumsang ni le somthuma chuan thingtlang mi tu po in tui thiang hlim in tur nyang nar takin andong turani ti mathlir nen kumsang ni pakwa khan ARWSP chu National Rural Drinking Water Program NRDWP ti thlakin malak chhun zom ani a thingtlang mi ta tui mamo na in atur na sat to ema wangin kumsang ni le somthum po chu ngak thlengam lovin sarkar lai pui chuan kumsang ni le somni palia tal thingtlang intinin an kot kaya tui thiang hlim andon theina tur malakna akal pui ta zoka chu hmalakna chu Jal Jeevan mission ti ani nia ma chon he kan khotlang tui la ba hen kan har sa a tua chan he nang mani zara connection thata kan nei to chu alom om yak Jal Jeevan mission malakna hi apoimo em awang le aman mo thlak to em awangin sarkar lai pui chuan malakna tur sum tam tak arwa mana tuna hian chakta ka malak mek ni in Mizoram chuan Public Health Engineering Department PHED kaltlangin Jal Jeevan mission malakna hi kalpui ani a Mizoram PHED chuan rammi pui te tui thiang hlim mamo hi ama thei ang bera phusruk ani theinan asirukla athokin rahman na sang chaktakin akalpui mek ani Kaming hi puere islo zablova kandia tutumnar VCP kani tutumnar hi tumbit muna hian in zale somli pasari kania total population hi zariat somsari vel kani in karia che ro chu detail takun ka soi thei lovanga zariat la somsari something vel kania ti chuan tunma hian tutumnar hi tlang chi pom kania tui kan har se mema ti chuan tu nang thal chhuwa te chuan tui khura te tleiwa thaka tui kang te ngakin mun hatak taka tui khur mu malpom lovin tui te hi chi pin kan la thina chu tiang chuan tui hi har se mema ti chuan tun hnuwa hei department le sarkar Mizoram sarkar zara tui hiang na takin kan nikum December tang kan pham hota tun din hmula chuan Mizoram a hian atui nei tha ber pol te jinga mi kan ni hial kan ringa kan lom hle ni tun din hmuna chuan tui thumnar in zale somli pasari hian connection kan nei veka ti chuan tui hian hiang na takin kar khata liter sang kha zel
ai tam te poin kar khata voi ni te kan sema tui kan hiang na tha connection po kan nei kime mizo te hitlang chi pa khosa kan ni awangin tui nyang nar dong tura malakhi akhir hle meya mundang phaizol munrema olsam te a luya tanga tui nyang nar an sia khol zum zum ang hi mizorama chuana thei velawa sikle sa danglam na sa le ramngo cherewa wangin tlang sanga tanga khol tha ngai lova ama aluang gravity system ringa tui kan lak thin tela ahnara chakto lovin tam tak phei chu akang to a hei wang hian jal jivan mission in atum tui thiang hlim nyang nar taka pek hi mizorama chuan chona na satak ania ama ero chu mizoram PHED chuan lunghnwal pha lovin an puan ven an soi ching sau ani tui gan nei ma ai chuan tui gan nei hnu chu nuam kan ti khop mai he tui po om tha kar khata voi ni min pe a kan mang seng lo tu ni he kan mung bel te po he voi chu kan tia kan not le khop mai tui om ma chu mung bel po ba la puan thwa te po ba la tui pui a te su ngai a tu na chuanin om huna ma ni ina kan ni su to ni he anwam khop mai nuam kan ti khop mai Lawngtlai district chunga po Jal Jeevan mission hmalakna hi PHED Lawngtlai WATSAN Division chuan ngor takin an kalpui meka district khochaklam khochen khata chuan PHED siaha WATSAN Division hnuaia hmalak ani boka Lawngtlai district chung khotin tuam chuak turarwa man na siam ni in mi puiten hyang nar taka tui in tur le man tur an nei theinan in tin kot kai tui thiang hlim hyang nar chopsak connection pek na chu Jal Jeevan mission hnuaia hian ngor taka tho mek ani gravity manga tuilakin du thua sam to lawa wangin Jal Jeevan mission kaltlang hian Lawngtlai district chunga khosomli chom turin ni tha chakna manga tuilak na solar pumping water supply scheme chu ruwa man le tho ni in na tho nan hian sum nuai sang ni zanga sum nga le pakhat point pali pakwa sen ni in hengkhwa ate hian a hlok na tel tumi pui singthum sangkhat zani somnga le pathum khosa anga chhut ni in solar pumping atrang hian in sanga zasari somli le pali chuan connection andonga ni khata mi pakhatin 2 liter somnga le panga vel dong thei turangai ani yang puitlang hi in somriat le in seri borvel kan nia in zal somriat le in seri borvel kan nia chu ama te chuan he kan sarkar PSC hawianin ma min lo lak saka tui pam thatak te min nei tira tuna te chuanin thingtlang ompo ni ila tui chu kan niang nar to khop maya ama te chuan tui kan har satjia chu zana te po kan mulowa khotlanga hian kan har satjia te zan khuwa tai rekin zan ko tai rekin tui te kan ngak thina ti chuanin motor nai hautin motor ten tui sekolah te hianin tui te an wathal thina chu kan lei thina poisa nei deu ho te chuan anei dei lo ho te chuanin tui te kan ngak zan ko tai rekin tui te kan ngak thina in sol chang te mai sia le tlangwal te po ni sala ainin ti thiam lo chang te po om thina khatiang khanin kan om thina tuna chuan hei kan sarkar te PSC department ho te hian ma min lo lak saka tuna te chuanin tui lampanga te chuanin in tinin tui te man sen lo win min da saka kan lom hle ani Lawngtlai district chunga Jal Jeevan mission hmalakna hi mipui po in an thlop thale a he ruwa man na hnuaia hian tui hnyang nar pek tura ruwa man in tinin za apanga lo tho ve tura phut an ni angin mipui de chuan kho chunga tuilak zema tanga mani in chung thlenga tuilak chhon na thir dot pai phum na tur na tlang an lo thok ve china sarkar malchan lova mipui thlop na le thopui na thatak a om to awangin JJM hmalakna hi mipui po in nei tu thinlung pu in an enkol zui nge yang ti arin om ani heng JJM scheme kan tho ho a hian atlang pui thu in HRF horizontal roughing filter kan ti hi kan da thina heng hi aminga da sathlia kan nilowa hei kan tuitlan thingtlang ami po ni se anhar lampang hi ngo thaum to lova ro tuitlak leka hian anuhma em thina heng tuinu at zual pui lo film tura da ania baka
hei na thelte bollote a local china heng ho lo thik fim na na HRF hi da thin kan nia HRF atanga filter nuwa kan tuitlan tengki a hian alu thina ni chuan HRF a hian technology dang lam tak kan telem lawa thingtlang pa poina en kol thei turin achunga rora kan da thina balu nen chu sai sang sang chambar level siam ni in a shodan in dotin kan da thina ti chuan a fim le lampanga tengki lampanga ron chuak to thina ni sarkarin mipuita hnena tuinyang hnar petura jal Jeevan mission kaltlanga Ma-Ngheta hi alom omin a hlu hle a chuti rual chuan mipuita po in tui hlutna chang kan hriat deuh dewa tui renchem ruwa tui khol le tui hna ti pungtura ngo omsa hum hal le siambel konga te mani theina zona thei top kan chhuah zel apoimo tak meu ani Lawngtlai district khi nia kan hriat to tho mani se district dang ang thoin tlangchip akhua om te hi kan ni reu tlang puya PHED department hianin kan district chunga khua zong deuh thaw hianin gravity ma tuilak chu kan lo thok to a maro chu hei ramte lo chereu zela tui te hi kan du khop to lo ni khotam jok hianin tui du khop an nei lo ta ka chuan tuna JJM manga hmalakna hianin ti hian chung khua tan te chuanin ruwa manna siamin kalpui me kan hiya gravity la lak theina anga chuanin gravity en tui kan lak bel saka ti chuanin chung kan tui lak te chu enge ni in tina an mani kot kaya an her ho theina turin functional household tap connection FHTC kan tia khatien kha kan vu sak vek ani maro chu khothen khat khatianga gravity na a chom theilo ang chi kha alo oma kan district chunga hianin khosum thum pakhat a hianin ni jung chakna mangin tui pam angaya gravity na thlen theilo mio wangin chung hmalakna te chu kalpui mup ania kho engemaw zata chuanin an hna te pawh kan zo to a mipuin tui an dong to ani amaro chu khol lam la felfai lo wang te la thlen lo wang te le solar panel la fit lo wang te chunga wang te chuanin khothen khata hianin kan hna hi kan la zo chialwa tuna hian tui hi ala ho theilawa chumi kan la thaw theilo ho kan la thaw zo lo ho bak chu tun din hona chuan Lawngtlai district chunga hianin khua zong a hianin PHED department hianin JJM hnuaia hmalakna hi kan kalpui to ani nia hetia tui JJM hmanga kan lak kha hi atira ro manna kan siam lai pon a khotlang throi tu te WATSAN committee te in dinin a khoi tui hinge thang khoi tui hinge rin tlakang ti ngai tu na nen ma lakania anha te hetia kan han zo tak nu hianin en kol zui te po hi sarkar hianin an mani khuami te nge hian ti se a thai na hria chuwang chuanin WATSAN committee kan din atira tanga kan na te po mi lo hriat pui tu te kuta buk chuan kan na thaw te hi kan hlan le dona ni china kan han soi solar pumping scheme kan ting chi te kha tlema nge ni a hau tak deuh tur angalang ni ma sela kan solar pumping scheme te automatic vek engma enkol zui ngai te chiam lo ang chi ama ni zung om lai chuanin apam maya om lo chuanin top maya khatianga ti chi ani wang khanin nge ni harsa lo tura chuan kan han ngaya amaro chu ti lai chuan department in kut kan sil ti na ni chuang lawa engemaw mamo thila chuanin kan lain hong renga an mani pui turin engti rai po department chu om rengani ti kha ka soi tu bokani